Slušaj, najgora varijanta je biti punica, vjerujte. To je najgore zanimanje. Kaže, moj jedan punica mu koja je došla, pozvolila nam vrata, kaže, mogu li ja, kaže, ovdje ostati par dana? Kaže, može, i zatvori vrata. U jednog mog prijatelja iz Tuzle, punica je živjela 10 godina. U stvari, on je živio u nijednom stanu. Žena je bila zajebana do Boga. Zmajka je, možeš zamisliti, znači, kad dođeš, zveka to stoji, to je strahota. I ona je umrla. Na dženazi poče kiša padat, grmljavina, tehvid je. Gor, znači nebo gori, viču od Vožika je, došla je gor. Igor je sad zajebano. Meni su postavili zagonetku, kaj šta je to? Po danu laje, a po noći pliva o vodi. Kaže, od punice zubi. Ja ne vjerujem u te priče da je to tako. Ja nisam imao iskustvo. Čak jedan čovjek u Tuzli, kad mu se ulazi u kuću sa kombijem, vjerujte, ima neka jabuka, ne mere se ući nikog. Preko što ne osjećaš jabuku, kaže, tu me kaj vežu lijepe uspomene. Što? Kaj tu mi se punica objesla. Vjeruj, kaj mnogi su tražili pelcer. Da okalevi.